Yes, nanone reka nongere ngusuze kandi nguhe ikaze wowe wahisemo kudukurikira, by'umwihariko wowe wakanze subscribe nizera yuko ukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Tuje rero muri wa mwanya w'amakuru aba agiye agezweho hirya no hino mu bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye. Inkuru rero irimo iravugwa ahantu hose yatigishije imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ni uko u Rwanda rwamaze kuba ruhamagaza ambasaderi w'Ubwongereza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yahamagaje ambasaderi w'Ubwongereza i Kigali ngo kugira ngo atange ibisobanuro ku magambo Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afurika aheruka gutangaza kuri mugenzi we w'u Rwanda ushinzwe ububanyi n'amahanga. Ku wa gatatu tariki 26 Gashyantare nibwo Minisitiri Collins of Highbury yahuje Minisitiri Olivier Nduhungirehe n'impfu z'abantu 70 bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ubwo yari imbere y'abagize inteko ishinga amategeko yabajijwe na David Arton ukuriye komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ibijyanye n'impfu z'abakristo 70 baherutse kwicwa n'umutwe wa ADF hakoreshejwe imihoro ndetse n'inyundo. Imirambo y'aba bishwe yasanzwe mu rusengero muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Minisitiri Collins of Highbury ubwo yabazwaga niba hari icyo yabazi kuri izi mpfu cyangwa se niba Ubwongereza bwaragerageje iki kibazo ku miryango mpuzamahanga, yasubije ko ukuri ari uko bari kugerageza ngo ibyaha byose biri gukorwa muri ibi bitero bikorweho iperereza abantu babiryozwe. Ubwo yahuraga na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda i Geneve muri kiriya gitondo nibwo yahakanye ibi birego byose bishingiye ku biri kuba. Usibye guhamagaza ambasaderi Alison Heatherthorpe, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yamaganye ibyatangajwe na mugenzi we w'Ubwongereza avuga ko ibyo yavuze ari igitutsi ndetse bikaba bitanemewe. Ati ubu bujiji buri kuri uru rwego kwitiranya ibintu n'ibinyoma bya Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afurika Collins of Highbury ni igitutsi kandi si ibyo kwihanganirwa. Yabajijwe n'abagize inteko ishinga amategeko ikibazo cy'abakristu bicishijwe inyundo n'imihoro n'abarwanyi ba ADF, umutwe w'iterabwoba ukomoka muri Uganda ushamikiye kuri ICC mu gace ka Kasanga muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Arangira avuga ko ubwo nahuraga na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yahakanye ibi byaha byose biri kuba. Umubano w'u Rwanda n'Ubwongereza rero ukomeje kuba mubi ahanini bitewe n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Londres iheruka gufatira u Rwanda ingamba z'ibihano irushinja kuba inyuma y'umutwe wa M23. Ni ibihano u Rwanda narwo rwamaganiye kure aho rugaragaza ko rutanyuzwe n'uburyo Ubwongereza bwahisemo gufata uruhande muri iki kibazo kireba impande nyinshi, ariko Ubwongereza bwo bukaba bwaramaze kuba bufata uruhande ruhengamira kuri bambe kuri leta ya Kongo nyine. Dukomeje kandi mu yandi makuru, ambasaderi Dr Gashumba Diane ntiyumva uburyo Suède yirengagije nkana ubufatanye bwa FARDC ndetse na FDLR. Ambasaderi w'u Rwanda muri Suède Dr Diane Gashumba yagaragarije guverinoma ya Suède ko u Rwanda rufite uburenganzira busesuye bwo kwirindira umutekano no kuwurindira abaturage barwo, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwerura ko ifatanije na FDLR mu mugambi wo kugaba ibitero ku Rwanda. Bikubiye kandi mu itangazo ambasade y'u Rwanda yasohoye ku 27 Gashyantare 2025 nyuma y'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Suède ihamagaje ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu ngo atange ibisobanuro ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibisubizo ambasaderi Dr Gashumba yahaye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Suède bigaragaza neza ko u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko muri kilometero 2 mu burasirazuba bw'iki gihugu hari umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ufatanya n'ingabo za FARDC guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati ingabo z'u Rwanda n'umugaba mukuru w'ikirenga nibo bonyine bashobora kugena ingamba zakwifashishwa mu kurinda umutekano w'Abanyarwanda, by'umwihariko mu gihe ibiwuhungabanya biri mu kilometero 2 gusa uvuye ku mupaka. Yagaragaje kandi ko ibyemezo by'u Rwanda byo kwirindira umutekano ari nk'ibyafashwe n'ibindi bihugu mu bihe bigiye bitandukanye birimo na Suède, kuko nayo yigeze gushyiraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe yari ifite ikibazo cy'umutekano muke yatezwaga n'ibihugu by'ibituranyi. Dr Gashumba
yasobanuye ko ibihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi bidafitanye amateka y'ubukoloni n'u Rwanda, bityo bitagakwiye kwifatanya n'Ububiligi bwagize uruhare rukomeye mu bibazo byugarije akarere, kuko nta n'izindi nyungu zijyanye n'umutungo kamere bihakurikiye. Raporo kandi zitandukanye zirimo n'iya Loni zagaragaje kenshi ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorana n'ingabo za FARDC, ndetse mu bihe bitandukanye byashize hiyongereho n'iza SAMIDRC, Abarundi, abacancuro b'Abanyaburayi ndetse n'indi mitwe nka Wazalendo. Ati umuryango mpuzamahanga harimo na Suwede uzi neza ikibazo FDLR iteje, harimo n'ibitero iheruka kugaba mu Rwanda muri 2022. Nubwo ibi bizwi, Suwede yanze kwamagana mu buryo bwemewe n'amategeko ubufatanye bwa FDLR na FARDC. Kubera iki? Yasobanuye ko kandi kuba umuryango mpuzamahanga waratereye hagati mu ryinyo ukanga gukemura ikibazo cy'intambara n'imvugo ziba urwango byatangijwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba byaratumye ikibazo kirushaho gukomera. Mu mpera za Mutarama 2025, ubwo umutwe wa M23 wigaruriraga umujyi wa Goma n'ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ibihumbi by'impunzi byerekeje mu Rwanda, harimo n'abakozi b'amashami ya Loni hamwe n'abacancuro b'Abanyaburayi 290 bafatiwe ku rugamba bahabwa inzira maze bahunga banyuze mu Rwanda. Ati kuba Suwede yaricecekeye ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjije abacancuro b'Abanyaburayi mu ntambara nabyo byibazwaho. U Rwanda kandi rusanga Suwede ikwiye kubaha no gushyigikira ubuhuza n'ibiganiro byashyizweho n'abakuru b'ibihugu bya Afurika, bwanemejwe n'inama y'imiryango ya EAC na SADC hamwe na Afurika yunze ubumwe. Dr Gashumba yahamije ko u Rwanda rushyize imbere gahunda zo gucunga umutekano ku mipaka yarwo ndetse no kurangiza burundu ikibazo cy'intambara zishingiye ku moko zimaze igihe kirekire mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Dukomeje kandi mu yandi makuru tugenda tugana no ku musozo, Ubufaransa bwamaze gutangaza ko bwifuza kwinjira mu biganiro byo gucukura umutungo kamere wa Ukraine. Minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa Sebastien Lecornu yatangaje ko igihugu cye cyifuza kujya mu biganiro na Ukraine ku bijyanye no gucukura umutungo kamere w'iki gihugu. Sebastien Lecornu yabivugiye mu kiganiro yagiriye kuri radiyo ikorera mu Bufaransa n'iyitwa France Info. Ni ikiganiro yagize kuwa 25 Gashyantare 2025. Muri iki kiganiro yahishuye ko kuva mu Kwakira kwa 2024 Ubufaransa bwaganiriye na Ukraine ku buryo bwabonayo ibikoresho by'ibanze bikenerwa n'inganda za gisirikare. N'ibiganiro nk'ibi rero bikaba bimaze iminsi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine, bikaba bigamije kwishyura inkunga y'intambara iki gihugu cyahawe mu ntambara imaze imyaka 3 n'Uburusiya. Trump yabanje kuvuga ko yishyuza miliyari 500 z'amadolari y'Amerika, ariko nyuma aza kugabanya ageza kuri miliyari 200 z'amadolari y'Amerika. Ku rundi ruhande ariko, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagaragaje ko nawo wifuza kugira uruhare mu gucukura umutungo kamere wa Ukraine. Lecornu we avuga ko Ubufaransa bwo budakeneye kwishyuza Ukraine, ahubwo icyo bugambiriye ari ukugirana amasezerano arambye n'iki gihugu. Ati uruganda rwacu rwa gisirikare ruzakenera ibikoresho by'ibanze byo kujya muri sisitemu z'intwaro zacu. Ntabwo tubikeneye umwaka utaha, ahubwo tubikeneye mu gihe cy'imyaka 30 cyangwa 40. Perezida w'Ubufaransa kandi Emmanuel Macron yasabye ko igihugu cye kigomba gukora ibishoboka byose kikajya mu biganiro biri guhuza Amerika ndetse na Ukraine muri rusange.